بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إما فهم أقول من وهذا فواني الله سبحانه وتعالى سورة توترين الرزاق الرازق میں اسم فلا بے میں اسم فلو کے معنی کی گنے گنائیں رزق دبا اسکلا فلا ولا بارغمين الله سبحانه وتعالى بحضرة رزق تنوس قرآن وسيلتك ادي کلانگے دیوی رزقو کے بیعتکا باوتکا بہیگتو مانی واہنگ درکا میرے علمیں واہ دکن ہمجیفا واسفلکی الغفار الغافر الغفور می اسم فلتکا بہیگتو اتانگا باردوں گا سمیونی تین عبارات میں اسم فلوغ وارد فوا اي الغفار الغافر ادي غفور مي لفظ مي اسم فلوغ نغفا ميواني غفر مي كلمة عربية غفر اي فعل ماضي عبارتي غفر معنی کی نیواکر نواكر نوت فرو اميكني غفر ميك ترين الله سبحانه وتعالى ميوني فراتك غفر لفلان ميوني فراتك مغفرة دبافيه مي بسلوك مرادك ميوني فراتك جهوري فاوة النوت كتا كلانge فربوا وانهنا كربوا كوشا كلام معاف دبر أي غفر الله سبحانه وتعالى وكفراتك مي لفظ استعمال كربوا فرن وت مسبك كريجكم غارم إيج مراد أي ما أصل المغفرة كمانه كي نوا كربوماي معاف كربوما فرو أي المغفرة كمان مي لفظ النكفة وكلمة المغفر أي هنغرامة كحالة توغا بولوغا على دغن فيرامة एक सौगुं हमलातकुं इंसान अगर बो हिमायत को रक्कातिर को बो निवाकुरा चल मिगफर एम बो फरुआ वंहना को हिमायत को रक्कातिर को चिंग अलमिगफर एम अलमिगफर हम मी कलिमे अबुलफावा इबारत फरु वंहना को मी माने हम एगो तक मी कलिमे बेरुं करवे अर इवोगा बावर मीस्तकुं के जमात बुनेवे जमउन गफीरुन ऐ बाबो जमात का जमउन गफीरुन ने बेरुं करवे नी जमात के बाबो कमु एककु अनेककु फाहतुगा निवावात एक माने कि बावर में वन्न एम्मेन फिन्ना एम्मेन एकुइमा एककु अनेककु फाहतुगा निवावे रक्कातिर फ़ोरई फातिबे एमे किने जमउन गफीरुन ऐ मिहुंगे अदद गिनवीमा निवावे रक्कातिरवा एम्बिमा मी कलिमा मी एम्बुरेनी एम माने का क्या कर के ई फ़ोरवा वंहना को फेन्नंग हुन्ना कंकं माफ को ए माने एम्बिमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हब्बुगा الغافر وتغفور والغفار مي كلمته مرادك مي نمفلته مرادك مي اسمه مرادك آلوتكن كروي امها فافت فوروا دبا فضيه نكرب بايك مانه
forwa debba wanghana ko debba adi e paapata maaf ko debba fusswa debba raskalange al ghaffar غفور الغافر جل جلاله سبحانه وتعالى أقول مي نمفلتك وأكوكين بلا لا رجع إكي درجة فاف إنسان بيكورين إم بما فاف أقولون كم درجة كا بليكم كا وينمس كم درجة كا غولون هوري إسوفل ميغا واردناس إم فرت معلومون من الغافر من إسوفل بلا رجعي مبالغة كسيغاي معنى كي كلامي جينين عفو كربوا فسوائلا فافك على كفيكم قوارا إنسان فضيه نكربا دنيا كاس أدي أخرى بحياته كاس الله سبحانه وتعالى فسوما لو بكربا رسكلا إم كلامي حضرتك توبة فافو سيدنا وميها كلامي عرضهم كرمتي فضيه نكرب فضيه بني إنسان عمله إنسان عمل فضيه بني نونيا مكلانگ دبوا فاوا نواوركما ركعتركم فرصت بولا لا جا تكراركو اين فضيه بگتمغ نيتوغا نوتاي مرادوغا نونيا مكلانگ دبوا فاوا ني فرصت بيرو هفمن نتي ايناغ نباكما نيگاني كمو اي انياورك اسكوگم في حالتك نوني الله سبحانه وتعالى بسميه فضيه النكربا ايناغ نباكم فضيه با الله فارق سالتكم فضيه كربا كيراد نكربا اي كلانگي غافر وي اي كلانگ ذات پڑ اكشيگم واكا منو alako هيو مگ اومگه نيتوگا هيوكمگه نيتوگا اوله كروي فافتك اينا انيتوگا اي مقصدوگا امبري اومگه وشتما ایمان کن هوٹا اي كلانگ اينا فضيه كرما كي كلانگ ذات پڑ اكشيگم واكا من اينا ملي فضيه بيم اينا فضيه එහෙම දුනියගේ වශකලාන් ඉන්සාන ෆදීහත නොකරව අදී ඔකරව හයාත් වශකලාන් ඉන්සාන ෆදීහත නොකරව ගෆූර් ඒ කුරින් ඉස්සේ බයාම් බෙදිය මින්බරබ්බර මා මතීජර් දරජයක කුෆාවත ෆුස්සාරස් කලා එක් මානේ කි ෆාෆාගේ බොඩ මිනු එම්මෙ කුදිෆාවතක දාන් දෙන් අදී බොඩ තිෆාවතක දාන් දෙන් බොඩ තිෆාවත තෙරේගා වස්සදි හුරි බොඩ තිෆාවතක දාන් දෙ කලාගේ ෆුස්සවා අලුතක اي افافته گينه كمك كلام نوبل جمله کو فاحفظ واقعي واقعي تفصيل کو كلام فاحفظ ادي افاف انسان آيا تقرار كرون كم غاوينمس اي تقرار کو كفا افاف كم غاوينمس افاف كريفا والے گينه فهرك گينه منبرك اكلام نوبلوا اكلام غلطكن عفو كربا فاحفظ سوا معاف كربا علتكم فضيه نكربا جل جلاله سبحانه وتعالى اسم فل ورغنا وارد غاسوي الرحيم اسم فل غفور الرحيم غفور الرحيم گنگنم فاحسوا مومنوگ مچ اوگا ونترسکلا مومنوگ مچ رحموري كورنو ونترسکلا امبم فسول ارتوگ مچ کلانگ اوگا وڈگتون اي فاحسو اي مرحيم كصفه غوله غفور كصف غفور الرحيم گينگينم فاحسوا گينگينم فاحسوا اوغا بنترس كلام كذا وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما كلام گي ايمان اهل ورن خاص نوحن رحم كرب رس كلام جل جلاله سبحانه وتعالى الغفار اي كورين اس بيان كرب ان دي درجه كرب اسما متي درجه كان ادي فاحس رس كلام اگه دشوگا هوريها فافتك اكودي فافتك بودي فافتك تقرار کو کرے کیتم بودو فابس ام بودو ایک شرک کو فافو اسنے توبہ وجکم گوانم اللہ سبحانہ و تعالی فافس ای انسان کو තිමන්නේ දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆාෆා නුෆස්සවානේ හීවා වර ෆාෆු කරොක්කම ගාවීන මෙස් එකලාංග හදරත ඉඛලාස් තරිකම කැසියා එකලාංග ෆාහුස්ස එක් මානේ කි බොඩුවගෙන් ගිනවගෙන් පොදු එෆාෆත කුරි මීහා එෆාෆත බොඩුකම ගිනකම අමෙදුගා ෆාහ ෆුස්සෝන් එකශිගෙබ්බා මීහෙ නෝනේ තිමන්නේ කි හීවා දරජේ ගොස්සාවියස් එකලාංග ෆාහුස්ස ඒ එකලාංගේ අල් ගෆාර්
jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala emmi mai kalange alutakun angawa kahala tibayaki aniya veri ekkam ga wanama timan raskalange ghafir mane ka aada kamek aniya veri kam uterenge na koi nafsu gamach al ghafir nuniyam evre bodu tankole bodu aniya veri kam adi aada kamak evre evre macce jihila evre aniya veri kam ga wanama timan raskalange ghafur adi tibayaki aniya veri kam ga haddu farala fami tibaga nafsakura faafatu ga haddu farala fami kam ga wanama timan raskalange al ghaffar jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala emma ekalange insanu ge nafsu tak faafain israf kuffawa missakunda angawa fa farai timan raskalange rahmatun timan raskalange maghfiratun timamehu ummid kona nulashe ma istuasha Allah subhanahu wa ta'ala uriha faafe pus emma al ghaffar wa al ghafur misufrutu muradaki alutakunge faafata forwa debba alutakun fadih ennukurba e alutakun ekalanga hadrat at-tauba rujuu lobi kurba adi ekamuga macce ekalanga ufa wadi gannawa alutakun ge faafata fuswa quraifa wa faafata badaluga heyukan yubaddilullahu sayyiatihim hasanat ebamihun ge nubakan tattauge badaluga ebamihun heyukan ebamihun heyukan fatuga li debba al-ghaffar al-ghafur al-ghafir jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala kit qur'an ga me hissu furta eki ayat to ga wardo ga save egatun ghafir me hissu fur surat ghafir ga furta timman ayat ga wardo ga save ghafiru dhanbi wa qabilit tawb ghafiru dhanbi wa qabilit tawb ekalange faafata ginegen faafusso adi tauba qabul kurba raskala ghafir me kalima qur'an ga effar wardo ga me hissu fur effar wardo ga الغفور كيت قرآن غواردون أسوي وربك الغفور ذو الرحمة سورة الكهف فانسا سفن آياتك مي اسمه الغفور مي اسمه كيت قرآن غا نوديها إفهر واردون أسوي غفور مي اسمه كيت قرآن غا نوديها إفهر واردون أسوي إكي سورة إكي آيات غفار وإني لغفار لمن تاب إطاها قد ديواناتك الغفار ميسوفل كيت قرآن کا فسفار واردن ایسا فسفار ميسوفل واردن ایسا ایک آیت لما دزتر يهون الغفور نوت الغفار نوت الغافر مي اسوفل تككي algon me insanunge hayata emme boda guli lame ifawa isuf ei Allah subhanahu wa ta'ala qudsi hadith se wahi qurafani يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر فاستغفروني وأنا أغفر الذنوب جميعا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم إيتي بن رسكلا على تكوني تبامي هني ريغنا دوال فافتك ورمن دابا يكيموي abadu kuffafataka aragane fa algona mitwe angan dekewa kamfatun adewa lolum fenna mansar bala mansar hinga benga olumuga eki kankamuga abadu sinsana mewani kuffafataka kushal innakum tukhti'una bil layli wan nahar tibame reganda duwal kuffafataka aragana wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a timan rasgala ge huriya fa fusso algon menge salamat dunya ga ukhrawi hayatu ga wasnek e faafata nufuhe kam gawan misalak insane kore faafa nufusse ko vejjam den ena hisam ferin e badalui nuba mihak ena pro den ki kore timata ragala gulen bilin mer kore kam fuhe kanne em den timanna hunna ne mihin ne timanna salama mane mesko ten nete alum balun ena tawba rujuu wegen ena tahir wegen heomi ektuka badalui ma Allah subhanahu wa ta'ala kurin kurun faafa da fussa eklag hadratuka maqbul mi ekkam ga umuge usul onnanya ta ena tawba wegen alu ragaluwan ena rangalu nuima demba gotaki ekam ga gellun ena ge nafsa ekam ga gellun mole mujtama nubame hun nuba gotuga demigen diam mol mujtama halakut wakkan kurame wakkan kurum ga fere mi ferum ga adi bad akhlaq kan ta qur'an ifada kan kam ei emihun nakanne salame wede mage
එහෙන්න නොමෙත් ඒනා කුෆාපත කරාගෙනවේ ඒනාගේ සලාම ගිනගෙනෙන් තවබා අල්ලාහ් ලෝබෝඩ ගන්නවා තවබා වඩ ඉන්න අල්ලාහ් යුහිබ්බුත් තව්වාබීන ව යුහිබ්බුල් මුතතහිරීන් ගිනගෙනෙන් තවබා වා මිහුන්න ගිනගෙනෙන් තාහිරු අමින්දකි අල්ලාහ් ලෝබෝඩ ගන්නවා අබදස් ඉන්සාන කුෆාපත කුරේ මේක ගබූල් කුරා කවජා ඒ ඉන්සාන අබද සුන්නනි ඒනක වෙරදස් කලාගේ තවබාවෙන් දන්නවා එකලාන් අතරතුක නිකමතිවේ අබදස් තිමන්න කුෆාප කුරේජේ තිමන්නේ නොබෑ වාගේ දෙක විජේ මෙලාය ඔබ තන ෆෙනිජේ නොබෑ තන බෙලිජේ නොබෑ බයිකක ඔලවිජේ ඔබ ෆාෆේ කරාගෙන විජේ අබදු ඒ විස්තුමගේ ඛයාල ගහුන්නනේ අබදු සේන ඉස්තිගෆාර කො දන්නවා උන්නේ මේ ඉස්රුෆුලකේ ඉන්සාන හයාත එම්මේ බොඩ ගුලි ලාමයි පාවා ඉස්රුෆුල් අද ඉන්සානක උම්මීදු එම්මේ බොඩ ආකොද්ද ඉස්රුෆුල් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එම්මේ හේකො උම්මීදි නසරකුම් ඉන්සාන දෙකේ ඉස්රුෆුලකේ අල් ගෆාර් අල් ගාෆිර් අල් ගෆූර් මේ දෙන් ඉස්රුෆුලක කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරාෆෝනි සූරත් අල් හිජර් 49 ගadi 50 ආයතුක نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم تمن رزق الله عنك أرتكونا كليك فانو خبر دباش نبئ عبادي تمن رزق الله أرتكونا كليك فانو خبر دباش تمن رزق الله عنك ذات فلا بيك أني أنا الغفور الرحيم هم كشورن تمن رزق الله عنك جينا فافوسا أوغا من ترزق الله جينا آيات الله عنكوني وأن عذابي هو العذاب الأليم تمن رزق الله عنك عذابك أي وين دني عذابكم أنغاده මිතාග මොති ජේ කො දෙආයතුක දෙ කමෙසිව කරවා ෆෙයි එකලාංගයි ගිනගිනම් ෆාෆුස්සවා ඕගාවන්තරස් කලාංගකම් ජේකින් ආයතුක බෑන් කරාෆන එකලාංගයි එකලාංග අසාබ බදපද වඩිගේ මරස් කලා එහෙම බිමා එක් මානේ කි ඉන්සාන අස්තු හගීගතුක සීදා කො දතුරු කරවේනි මේ දෙ අසාස්ක ඉන්සාන ඉබා ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලතකුන් කරා හුරියා ෆාෆේකන් අෆු කරබ්වා ගිනගිනෙන් තවබා ලබ්වා තවබා ලෝබෝඩ ගන්නවා රස් කලාංගේ අලගොම්ෙන් බොනීමා හිසාබම් ෆෙෂිගෙන් ඒනාග මච්ච කුරා එබස් ෆාෆේ කාමෙදුක ඒනාග මච්ච බිරුවතික වෙන්නේදි නරක ඒනාග බොලුන් එක්කොන් හදාන්නේ නැති කොම්මෙ ගොතක කොම්මකම කුරියස් කොම්මෙ ගොතක තිවන ඕන්නස් කොම්මෙ ෆද ජරීමා හින්ගිස් අල්ලාහ් යි ෆාෆුස් රස් කලාංගේ කියා එගොතවම් ෆෂාෆියා මිය මග්ෆුර දෙ ඒ ඉස්ලාම් දීනුක බාරවලනී කි මීහා තවබා වාම් ෆාෆ කුරා කන්නු තිවන්න ෆාෆ මෙ කුරණි තවබා වාෂේ දෙන් තවබා වාණි එහෙම ෆාෆ කොල්ලානි තවබා වා මීහෙගේ සිෆේකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බිරුවතියුම් අදි ඒනයක නේ ඒනක තවබා අල්ලාහ් කබූල් කරබවා කමස් එම ඒනක බිරුවතිකන් ඊමාන් තරිකන් තක්වාවරිකන් දීන්බරිකන් යකොසේනේ ෆාෆ කරවණීමා ඒන අල්ලාහ් හදරතුන් ඉඛලාස් තරිකම කරුජුවවණි නිකම ඉඛලාස් තරිකම කරුජුවමුගේ මානේ කියන මලායිකතක බදලු වෙන්නු කිතෙම වරකන් එන ඉඛලාස් තරිකම කරුජු අවස් ඒන හුන්නානි හැම එක්කල කුල්ලු බනි ආදම ඛතා කොම්ම ඉන්සානකි කොම්ම ආදම් දරිකිස් කුකුරා මිහෙකේ කුකුරේ මිහෙ ඒ දරජාගේ එන හුන්නානි එන මලායිකතක බදලෙන්නුවාන මලායිකතක මානේ කුන් නුකරවේ ඉන්සානකතක එන බදල් වෙච්චා මේන බොඩාවන් නුතිවන්න මේ අර්ථ මේරි එකල සූෆීම් පුණායෙන් මේ යගීනුක දරජය ගොස් සූෆිසම් ගොන්නවත්ගේ යගීනුක දරජෙදී අම්දරජේ නලකම් කුරා දෙන් එමෙහුම් කුරා කම කො ෆාෆෙන්නවා නමාද කුරා කනු ජෙන් සකාත් දෙක නු ජෙන් රෝදේ වා කනු ජෙන් හරාංකම් කම කැමුන්නක ෆාෆෙන්නවා අනේ කීවක මෙහර වෙරි යකීනුක දරජය ගොස් ඒ කීත කුර්ආනුක එමෙහුම් දලීල් කුරානි කීත කුර්ආනුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හි කුරානි වඅබුදු රබ්බක හත්තා යතියක අල්-යකීන් තිබාගේ ගාත යකීන් අසුම දාන්දන් තිබාගේ වෙරස් කලන් අලකොන් කුර්මෙ දෙමි හොන්න වාස් එහෙම යකීන් ආවදන ජන අලකොන් කුරා යකීන් අස්මිය ඒ සම්පරි කොම ෆාෆෙස් කුරා එබස් අලකොම එස්නොන් දීනි වාජිබ එස්නොන් නමාද එස්නොන් සකාත් රෝදේ හජ් එස්නොන් නෙකිවෙ ඒ ඉමාම් මිහාර එහෙරි යකීන්ගේ දරජේ ගොස් එමිහා බොඩාවනේ සම් එහෙම් මිහුන් දෙන් ජේනේ ඒනේ දෙන් එහෙම් මිහුන් ගේ ෆාෆත ෆුස්සා දෙන් ඒනේ ඉන්නා එන කතුක බොස් දිනීමා එන රුෆියා කොල දිනීමා එන වශයන්තෝ ආෆ් කරීම එහෙම් මිහුන්න එන ෆුස්සා දිනීම දෙ ෆුහෙ වෙනේ එන එරි මෙහර යකීන් දරජේ ගොස් එයි ඒ ගබෝල් කරමු සවුන් අන්න බදල ඉන්සාන
insana abodus mita ayatuk muradaki ennu ayatuk muradaki yaqeen mita muradaki maru ei ins uriha insanon yamad yaqeen kura kame maru kalege faanaki yaqeen befawa kanta ebahi maru kalege faana hamen atwe joma dannen kalege faan verdes kalang alakon kurmadi demi hunnawash rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme taqwawari ke kalege faana ki mammatir be kalak kay faana e alakon kurmadi demi hunna e kay faana emme fahu newa ploddant em bima faafa fussum edi denne un tawbaun ege maanennun eena fahum faafa ennu kurvenek eka menaka azumaki den e faafa etiman ara nugannana ehen utta anekka vesene faafa kurone menara dannawa mela faafa kurji melaga faafa fusswande allah subhanahu wa taala ege jawab devwa timan raskalaga alakke alaki alaenge enge ala kura faafa ta fusswa kala kodigimba allah fusswa e faafa ene anekka vesene tawbawani faafa kura kannu hama derevegen dembes nukurana me e faafa kurevi tawbawe mi halatu insanon nigmane ki abodus bodati begemba faafata mate insana demi honna shikeno mita gaw mudanna waaqe insana teduko swarga adime gengoste misrabaki allah rahmatan ena kura ummida ekalaga azaban ena ganna biru mi ilmore vidalwani duunyek ganamai e duunige defiya emi ummiduge fiya azab birwatikamuge fiya rahmatuge fiya biru onna fiyo defiya ebbara jima tedadduwan ebbes fiyekum barajjam farabe emburen faran maneki allah rahmatun ena mayus wejjiya tibannadin salamaten nuwana hi wejjam eveslangalenno tibannage macca birennate tibanna mir salam me fe bunafam eveslangalenno barabar e ummiduge fiya allah azaba onna biruge fiya defiya ebbara jama datur kurima insana sida misrabuga datur kuramunda me ayatuge modi bayan kora febe nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim tuman raskalang alutakun nakale pan khabar debash timan raskalange ginigene faafusa ogantar raskalange jegen atu wahi kura fa timan raskalang azabe garfadege azab en mes me ayatuge ilmeri faah kurwa nuktaenge boy algumnan kuri bay filartuge sen nukta faah kufan ei allah subhanahu wa ta'ala ekalange ogawanta ginegene faafusa raskalange khabar debbe uslubakun nu azabuge khabar debba panik ei rahmatuge wa bayan kura fani nabbi ibadi timan raskalange arutakunna kaleg faad khabar debas timan raskalange arutakunne ema timan raskalange arutakunne bassu muradeke arutakunna ekalange oy gak ekalange lobodi gannawa e fussewma ekalange edi odi gannawa amimba timan raskalange arutakunna kaleg faanu khabar debas timan raskalange ginegene faaw sogantar raskalange ekam jegen ayatu ganek timan raskalange arutakunne ke ehm wahi kur hame keni ekalange azab gadafad wegen wa kamuge sifa ga wa ka azab ga wa bayan kura fussem ga wa ka aruga alutakun na mukhatab kuraifa alutakun siva kuraifa wani ekalange zaat fola nisbeko timan raskalange alutak timan raskalange alutak ehm wema e insana fussem bai maghfirata ginegene allah ta rojoon ei ekalange lobe odi gannawa raskala obadi izzati rahum kuring awun denne faden insanaga halatuge insanaga halate bodege allah subhanahu wa taala insanaga wacce devwa fa emme bodu neomatake hidayatuge neomen enimatuge terege emme bodu neomatake e insana fadihen nukurabba e insana forwa fa bahatwa behette misala kawun balma hinga insana ga hituga hitan arach ehuriya achi karige nemi henge naw kihne harman duniye gule arwan ammiya sarnak nole arwan darim sarnak nole ene hitan arach henge ene amed darinna amed nuni hen kantattaka amedu e hitan arar karige nemi achi henge nama nuni ena sidriyatu ka kura nubakantatten enage kare gule ebihunna washanti ebihunna ege ena magumunter ekakus hunna aneka kurmati hutten kire ekakus hama ekakus ibisisna enne algon men ambing algon men daring algon men member fan algon ratten rahmatir mujtama gebes mihaka aneka kurmati ga hutte issu fulalan kire hama ekakus hunna ane
අර්ථකුන් කුරා සිද්ධියාතුක කුරා කංකම් ෆාල කුරවැවිය එකම අලගොන් මෙන් හැම හින්ගම ජේගු උෆලායක අනෙකක වාහදක්කො මිහිගනේ මිහුරියා එච්චෙන් අල්ලාහ් දෙනවඩගෙන් වේ හුරියා එච්ච අල්ලාහ් අලගොන් මෙන් කිබෑගේ හුරියාකම දෙනවඩගෙන් බාර හැම අබුරුවරි කරාමත්තරි ඉස්සෙත්තරි ශරෆරි ඉන්සානේ ගොතුගා එකලාංග රිස්කු කෑගේ බිම්මති ඒර උලේ නිරිච් ඒන රිස්කු දෙවවා ඒන මාෆ් කරවා ඒන ෆාෆත ෆුස්සවා ඒනගේ දරජ උෆුල්ලවා එකමක ඒනා කුරා කුෆරේ කන්තත් කුරා ඉෆාවරි කන්ත කුරා මුන්දා කන්ත මිහාරස් අල්ලාහ් දෙනවඩ ගන්නවා ඒ එම්මකම ඒනා ඒනේ එම්ම ගතර කුරා මි එගේ ඉස්ලාම් පෙරින් දුවා කොසෙන අගෑමස් නුබන क्या पड़ नियम क्या पड़ नियमत एम्मे पड़ नियमत कि अल्लाह सुब्हान व तआला एकम फरवा दे वंगना कुरा उखरवी हयात के सकला एकम एगोतु कलाड ए हदीस का वारदो गासवे इब्न उमर फरापल वारदो गासवे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवे यقول अल्लाह सुब्हान व तआला क़यामत दो अर्तकुम महशर करवा मिस्तक एकला हजरत मिस्तक तेरे फर्दकुम गिन्नवा सुवाल कुरवे मकामुगा ईमानुगा अहुलवरिया एनगे रस्कलांगे आ कुत्तन कुरवे गैग कुरवे कलांगे निवावरिकम रक्कातरिकम एनगे मचेल्लेवि एने एकलांग बस्सही कुरवा एव्वस मियक नीवे एव्वस फरातक नीवे ने देखे वाह रब्ब तबारक व तआला अल गफ्फार अल गाफिर अल गफूर सुब्हानहु व तआला ए अलाया बस्सही कुरव एव्वस इंसानकं एव्वस मखलूक एव्वस फरातकं एकलांग नांगवाන හැම එකනේ ඒනගේ වෙරස් කලාංග දෙතරගේ වාහක ෆොරුව වංගනා කුරව දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනේ සුවාල කුරවනි ඒනා කුරවා ෆාෆතක ඒනා ඉක්රාරුම ඒ එකලාංගේ ආදුල් වන්තරස් කලාංග එකලාංග මලායිකතුන් ලිව්වා ෆෆුත්තක මච්චක අසාබ නුදබා එෆෆුත්තන් හාසිර කුරවේ ඒනා සුවාල කුරේ මෙවැනි අමලෙන් මෙවැනි දුආකු මෙවැනි තා කුරේ මෙන් එබ්බස්ක ඉන්කාර කරන්තොක අදලමක කතබති තිබන් රස්කලාංගේ හවාලු කුරබි මලායිකතුන් තිබායන් අනියාවරිය ෆාවති තෝ කුරේකම නුකුරාකම කුරිකම එවර බොඩකම නොත බොඩකම ලී මෙබත් මින් එබ්බස් එබත්ක ඉන්කාර කුරා මින් එබ්බස් කමක ඉන්කාර කරන්තෝ සුවාලු කුරබි ඒනා එකංකමක මච්ච එබ්බස් එතරක්ම ෆොග දෙන් එච්චි වසන් කො කිරෙස් හැම එකනි මලායිකතුන් ෆෆුත් එනෝ ඒනේ සුවාලු කුරේ වාගේ දෙක් අල්ලාහ් වහී කුරබානේ تعرف ذنب كذا මෙවැනි එවැනි පාපයක මතින් හඳාගේ බොරේජ් සීදා එනවා අලාය එන දන්නවනේ ආරිෆ් තිබන්නේ එගේ පාප තිබන හඳාගේ බොට මෙනි තාක් මෙනි දෝහෙක මෙනි පාපේ සිරියාත වංහනා කුරිකන් තිබන් හදාගේ බො අල්ලාහ් ඒ පාපත දෙන වෝඩික යකෝල රබ් එන දන්නව අලුව රස්කලාගේ ආරිෆ් දෙපාර එන දන්නව ආරිෆ් පාපේ ගවක් දෙන දෙපාර එන දන්නවනේ ආරිෆ් තුන්නේ එගේ දන්නව අල්ලාහ් හදරත් එබස්මියක මෙදකේ වාගඩේ فيقول الله جل جلاله سبحانه وتعالى دين الله سبحانه وتعالى එනගේ කුෂ එන ඉතරාෆ එසිරියාතු මේකම දෙන්නේ මෙන්න දන්නවන සතරතුහා ෆි දුන්යා දුනියේක තිබන් තිබායට්ටක එකම් වංහනා කො ෆොරුබාදෙ එබස්මියක නාගම එපා واغفرها لك اليوم ميدو تبايتك ايفا فسوا دبف دين كاكتو එංගේනේ ෆාෆෝරික් කුරිකන් දෙනවඩිගවනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ෆාෆ එකලංග වංහනා කොද්දෙවා ෆෝනේ ෆාහ ෆුස්සවෆ් දෙන් ඒක අසර එබ්ස් මියක නේගනු මේ වාහකයේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලං අලාය දෙතර දෙකේවා ثم تطوى صحيفة حسناته دين يفو اينا هي مرتو ففتك انسان فريقين هي مرتو فتك ميزان يعني كي انك نبع عملت الله سبحانه وتعالى فسواد واما الاخرون انا نبامهم الكفار كافر فينادى على رؤوس الاشهاد امها حاضرين كرمتيغا اينا گواهك اعلان كروي اینا کرے کفر فافتوا في القران الله سبحانه وتعالى بيان قرا آيات من هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ابا ميونك ابا من ورس كلا گمچ بوتان دوگويدي ميون
ewaha ke elan kore nida ibbe mahshar ko maidanu ala la'natullahi ala adh-dhalimin aniya werinnan Allahuge la'anen hut ei kuffafata kon tawbanuwe kufuru iskoggen Allahu macce dogodage sida wegen ma tedumugo ekalange bayan ko devvima wes e moon amboradaage nuba gotuga olunu mihun emihun Allah subhanahu wa taala edu fadhi qurbani ekam iman gahul werin kal heokom gahul werin heokom ga tawba ga rujuwe ekalange hadwata dannawa ti mismihunge faafata ekalange duniya gas fadhi nukurbadi ukhrawi hayatu ga sena fadhi ede nukurbadi emvima haqiqatuga warbode niumate mi rakkatirikama Umar gufan gare mi hogene wakkanko gen ena genama ena ge macca dawa ibbe ena kushan itiraf ima ena mi dannone amir al mu'minin mi furtam fare tiwan wakkanko ri furtam fare Umar gufan vidalane doge kayeti ti furtam fare nunet miha ko war reet ko oma ko webbes kala kushef faafe nu ko hure faama miha ko men kolla furtam far Allah fadiyete nukurban dagala bediru ge wakkan kori abwana far algon men divehin kiyani wagakan has duhe veri ek edduhe ennu has far wakkan kora fam veri mi atuga me jen Allah ene nosete nodiya no fursa debbe den efar tame फुर्सत किया और इफ्तार वक्कम कुरी हम तौबा वे तो बाट अनेक का वक्कम कुरी तौबा वे तो बाट अनेक का वक्कम कुरी तौबा वे तो बाट एगोते को सेंगार देहार तेंगार अथवा गो सारे सार फंसासा वियानुदा कंतक कुरणी मस्तुआची बेनु कुरणी वक्कम कुरणी मेहुन उंदो कुरणी गोस मे गोस बावर अल्लाह ने बाट पर अमर आदत देंगो सतजोन में फुर्तम फारे नोंगे इंसान आए अल्लाह सुब्हानहु व तआला इत बावर मी फाफे कुरा फुर्तम फार के फदियत नुआन gimana ke enake baawre hen kantata horegen ena ifarat jepe beliru gei abwana faaro ena makkam ena muni furtam faaro umaruk fanu vidala nunek nuane furtam faaro Allah fadiya nukurabane furtam faaro mewa beliru ashe mi ebe fulun gabulu kuraba usule lobadi izzati ahon Allah subhanahu wa taala al-ghaffar ekalange alatakum faafata fussawa afu kuraba forubba wanghana ko debba duniya games ukhra hayatagas aburwari karamat ter sharafwari insanek gotuga duniya golumuge he fursata insane debba fone huriya anuba kame ekalange insana kiban denewadigen wa halu games hama e aburwari kama izzata karamatuga duniya golumuge mago ekalange insana tanawas ko debba ekalange alutakunge abuta wanghana ko debba adi tawba wajjam ekam fussa debba الغفار الغفور الغافر جل جلاله سبحانه وتعالى هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته